Hublay phi bro ki prolog ki wasnyao suk wow up yi ki khubor ha uniu channel ki khubor ki wakwa open snyao chapi wasnyao si ktang uwi ubro hadin wacha subatan ya bro u dei wabo ye dur yong o chirup wa ki sungut ki damok penyap bro ki watan yap ya angut ki wakamai kari toris wakantup ya udamehi paya papeng wa u full moon kharsa no Hawa kamte uyi u uti ubru, wai uwasa wa chong hewan, te ton api yaganiga kubor hadu wakut, kanang wayo tip iye wasakiat. Te chua wos dang ichiki kubor, ladam pu emu depu subscribe your new channels nya bhai subscribe, wai ngat how to bell wa em tu kanang wayo pten cho piu yo yigi kubor wa thame, te ton sedang ichiki kubor. Hakani ke pertai teknologi wakan ni, ka internet daman ko wakong santam, wei ka social media man ko wi nekiran san ka wayarap bahaya ichibon haki wabon ki benta, kamtam hei wo yo yiki kubor na kaleng, tang wala daya kalam wan inay liang iwasi, ka social media man ko le ka wasmat baha upan por yiki kubor top. Hei waha kani ka kanti, DMUwi ubru uwa datip pertuikam ukermen Rembai, uwa chong wasa hakachnong Rembai East Jainti Hills District, dapan senyau uye senyau si wakro hajrong wacakbo idur yong o, cirup wakiso ngut ki damok penyap bro, wai dapan por le yeti idur yong o langba ka Facebook. Nei liang ukermen Rembai da maham uwa da ujor FIR upercha yakitu ki wa MKT wo penpor ye dur yong oha social media dei wabo lang cirup wa ki damok penyap bro. Kajiak kam kajing penche kiso ngut ki damok penyap bro ki wada chim ye mensin yong ki ar ngut ki wakamai toris kentup ki yau I love you talang uramesh dakar utelmi perto wa usam perkso. Kamte uma kermen Rembai man uwa lui wei mem MKT uha ini ikam tenyap bro wei idur yong o iwada bo lang cirup wa kiso ngut ki damok penyap bro to du wale chon le dushman don hi ki bro wa boy kiti depte penpor ki haki social media langba ka Facebook. Nei liang uma kermen daong u was nyau si ktang u wasubatan yap bro ki bro u depte bo ki ye dur yong o chapok Facebook wei da kerpat ule was nyau bha i u yarap lang ya o nei bha ini idur wa bo ki bro chapok Facebook da penjak buram iya o ya ka chnong ka thau ya ka yung ka sem hakmat ka be ki payu ki para ki kor ki kha wakam jo le ki lok ki jor yong o Dakhana ule wadaya phone ki ya o waro depte kli ki ya o wa ile penyap bru mimo hei wanai liang yong o da jubab u ya ki dai waong wa u mtimit uki kite ki bru tang uwi le mtimit uki wei da krengiat u kam wayu tdong psany hadin waya phone waya kli ki ya o kamte Uma kermen da kerpat u ya waro wo yarap lem ya o hei wo tho tre ye ki tu ki bru ki wa MKT wo penpor bakla ye dur yong o dei wa bo lang chirup wa ki damok penyap bru Uma kermen da pentip ule wada dep AFIR u percha yaki wa MKT wo penpor bakala ye dur yong o wei da kerpat u yaki pulit wo snyau bha ki u yarap lem ya o nei bha kwa sakhir u timit yaki wa MKT wo bo ye dur yong o ha Facebook da ong cho wa em utimit u ki kitu ki damok tenyap bro uwi wale kamte snyau si ktang u wa bo ki ye dur yong o chirup wa ki damok tenyap bro Hawakut da ong u wala da ki wan ki wa tipmit na yo YouTube chapang ki bru wa bo ye dur yong o wo snya bha phi u phone ha uni u phone number yong o wei u te to phra nyau khande phra khande not ar so khande le te du kini don hi khublai chipon